inawate sigi nonga nayo kobe gavana 2032 ono matiangi ujire gatia ayo kobe president 2032 na wana awate sigi nonga ono mwanze kuleta matiangi gatia ono sigi no yo tatu za toy na yo excellence usindaki njoma edina yo mwate 2032 le president ose mo diga simana is the president osa takiwa maremo otengote minuto magana otegera lete Inoto aganyato esi ose kanani batia lakini sawa ne yango ni excellence batewa aba macho wa mo wanje ni ma tinga na basi mo wanje te lakini ndu wanje te mo ege ndora kore aye to kore ni gasi chukuna chito tu wa kira chons lakini oda to kore ni gasi mo ndu ko wanje ma igo ko wanje to kore ni gasi chukuna ni chago chons ada waisi aso na to kore dengia Benda soda tichukura chitu chonse wa machoe ndundo wati mondo kuliwa gavana mondo tango ina mondo nara kuliwa gavana na ya tu wati your excellency na ya tu wati 2027 pako kole 2030 tumbu ya kwa mwezi wajitendere mwombe tama mulaka ngirari waka mbu ya your excellency